لکلها شامیا کونار کو تمنی وی صدی سالان شهرستانیا پیشنگه کلیدار کت بناوی دیدارگاه قرمیدانی یکم به بشداریا دوازده نیگارکشینش در دور سوریه اف پیشنگه لیدار کت. نیگارکشا کرد زنار احمد بشداری وی پیشنگهی بو بکارکی قرمیدی کتی دا ایشو کلی سرهلدان قامشلو 2004 دبیجا برنگکی هنری. توپین قلشی گودست جدارن بانگکی با جیهان و مافی مروان دکن تورک پیچای لطوپان کو ایشان دور پیش دکا و گلک تشتنده دکاری زنارده دخوین. آر تی وی وی پیشنگهی آمده بو و لگل مجی زنار وها گوت. من تخواست از شغل وكاري خوينها يمنتقدة از يعني دمجكي او ربطكي تشاكم نقابات وصدي اداري واف وضعينها ام تيدا يعني تقصد جي سر ارض سوريا يعني فمن تخواست از بطريقك يعني وبفكرك از عملي خوا ادراج بكم واخراج بكم زي مثلا تزاني هولي لغو مساحتك على اساس ياكي خوشيه وقوى يعني تزاني وقت تحول مسألة صراع وتزاني هو اللي جرانكي خدت كذا جديدة هذه طريقة مفهومة بغيره يعني جلعبي درت كذا تشد كذا رانك جديدة بنظام تشيا يعني فجبروا هيك لو من الفصل مصاريح ومن الفصل انه هيك وقت بيجي كوكتيل او بمعنى انه مثلا جريدانا ما بعد ام عندي خبر جريدانا كشكي مكور تبي معرض المشاركة أسلوبك زغرة في قدمان معاناة ما يكور تدا خوياكر ومقالك كيف خوشن إنه سريكور ما جه الدافع معرض ده تا دمک نزیک بریاکو شورش رومته سوریه دست بیکا هنر کردی او جوک هبونا کردی قد خبو شورش رومته هشت کو هر کس در فتکی ببینه دا کودنگی خواه دا بیکو بترسه